namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi Sekuphela insuku ezithi kayibalelwe kuyinhlanu uMthandeni Gcukamelisha Manqele akhiphe i-album yakhe ethi Impisi Yalaya. uMthandeni ongokudabuka kwelasemdletsheni ukhiphe i-album yakhe eney'ngoma eziyishumi-nantathu nokuyilapho khona ehambisana-ke nabanye-ke babaculi ababhekileyo kufakwa phakathi uShwi, uMphako kanjalo-ke lapha-ke noJaiva Mnika. uMthandeni kule album yakhe kubonakala-ke nokho ibambeke unombolo 1 kuma-trending kuma-Apple Music nakuma-Spotify selokhu ihleli khona phezulu. Kodwa okuqaphelekayo kakhulu njengoba sekumlethele kumlomo kakhulu ilokhu ukuthi liyala-ke nokho imiliyoni njengoba-ke sabathe uyatabalasa kakhulukazi-ke kuzona zonke iy'ngoma-ke lapha ku-YouTube. Lokho-ke sekuholeleke ekuthenini-ke abantu-ke beze-ke bekunakisise lokhu ukuthi ngisho ingoma lapho khona ihambisana-ke nomphako nokuyingoma isikhathi esiningi abantu abajwayele ukuyithanda futhi abajwayele ukuyilandela kakhulu futhi izona ngoma zakhe ey'jwayele ukuthi-ke abantu-ke bezi-views beke nama-views amaningi lapho kwasuke beya khona kumphako. Kodwa-ke imiliyoni ukulihlanganisa selokhu-ke kwalile kubonakala sengazi ukuthi sekuyoze kusize yona iMaths kaKhuzani le naye phela agcine sehlanganisa ngayo-ke imiliyoni sekuthiwa-ke cha useyenzelelwa. Nanjalo-ke nakuMthandeni kubonakala sengazi ukuthi kuyoze kugcine kudlaleke yona-ke loo nto leyo. Lokho kuholele ekuthenini kuMax Makhanya ongumlandeli omkhulu kaKhuzani futhi kohlala egxeka yonke into eyenzakalayo kulelizwe ongenakho ukubona izinto ezinhle ngaphandle kwezinto ezenziwa nguKhuzani. Ugijimeleke lapha-ke wayewenza amavidiyo ebuza ukuthi ngabe kade uMthandeni ukhipha nini. Lokhu ukusho nje ngoba-ke ethi-ke yena uswa-ke kuthulekile nje akadlalwa ndawo ngoba uthi yonke into imayelana-ke noKhuzani. uMax Makhanya uthi kuyacela nimnikeze idate yokukhipha-ke lapha kweGcukamelisha ufuna ukulalela-ke i-CD yalo noma ufuna ukulalela-ke lapha-ke album-ke yalo. Uthi kubengakezwa lutho ubeke futhi esetshela-ke nonjoko ukuthi akame kancane uzobeke eseqala ukumlalela lapha emva ka-Happy New Year ngoba okwamanje kusakhipha abaculi aba-serious usho kuMax Makhanya. Ake ningitsheleni bafowethu kanti ukhipha nini uNtunsula ngilinde i-album imani i-30 phela hayibo i-30 uzokhipha nini kanti udunudunu silinde ingoma bakwethu ukhipha nini lo mjida anibhale la kuma comment ngicela idate uzokhipha nini lo muntu phela kade silindile ayiwa mara ingeke ukhipha nini uNtunsula nina hey suka kanti uToyota nakule game ake ningitsheleni bafowethu kanti ukhipha nini uNtunsula ngilinde i-album imani i-30 phela hayibo i-30 zikusasa bakwethu uzokhipha nini kanti udunudunu silinde ingoma bakwethu ukhipha nini lo mjida anibhale la kuma comment ngicela idate uzokhipha nini lo muntu phela kade silindile ayiwa mara ingeke ukhipha nini uNtunsula nina hey suka kanti uToyota nakule game njoko mfowethu siyabonga i-album emnandi mfowethu imnandi i-album yakho mfowethu sizoyilalela kahle lapha ngabo January February lapho uyibambe nje kanjalo mfowethu i-album yakho ungayilahli imnandi kabi lo album usibekele yona nje efrijini sizoze silalele ngoJanuary February lapha ya manje nezinto ocule ngazo wena njoko zimnandi inkinga ukuthi uKhuzani bese eculile ngazo zonke uyabona Ntunsula mfowethu asazi ukuthi yini leyo zobuyicula ngomhla ka-30 November ngoba uKhuzani ucule yonke into bakwethu namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi